im glavu. Vidio sam zapravo od Muđe, ono da, što mu je stari napravio. Što mu je Čale napravio sim racing neki, ono je bolest. Ko je to izbacio? Čaletova radionica, ali to Čale izbacio. Leti šta je frajer napravio, ovaj lik je doktor. Ovaj lik je doktor. Ja bih da koristim to što pre mogu. Te zamolim. Naprimjer. Gledaj šta je babura uzeo, burec. Šta je ovo, Club Sport? Wheelbase. Šta je ovo, je? Još neki volani ovdje. Ručna. Šta si uzeo to, bre? Spucala babura sponzorstvo s Fanatekom, napravio čitav setup. Doktorski. Stiglo mi nešto, tata. Stigla mi oprema, više ja sam je već spremio ovako, pa rekao da te zamolim. Gledao sam... Šta, da zašrapimo za sto? Ne bre, pa ako može. Ja bih da koristim to što pre moguće. Što pre moguće? I da imam onako lep setup, da mogu da vozim, da se trkam i sve. Daj mi 5 minuta. 5 minuta? A. Club Sport, to ti je motor za volanom da sam mijenjaš volan koji hoćeš. Aha. Jasno, jasno. Project Drive Simulator. Neću vam baš sve gledati jer realno traje dugo, 55 minuta, sad me zanima kako je to sve ispalo. Babuskara je to doktorski odradila, nešto, gledaju. Ču sjedalo iz pravog auta. Červo je. Kak je ovo satisfying rad, onak je ovo realno hobi, imaš ono 50-60 godina. Čilaš, sklapaš ovak, sinu zajebancije, sin gamer. Realno. Jebote, gle ovo. Zamisli kao sjedalo, zamisli kao da je sjedalo s memorijom, kao ono guraš ga, zzz. Šta je ovo, je li to onaj 3D printer? Ovaj 3D printer je isto posto, what the fuck, ono, nemaš vjera šta napraviš. Sad go doš. Bum, poklopac jedan lagani za 2 minute. Čućemo se. Napravio ga je tako, stvarno. Gospode, moj čale kad bi ovo napravio 2-3 dana bi trajalo poslije drugog dana pa da kvačilo na glavu. Jel da baš ima onako ono,
Čale koji bi ga odradio preko kurca, ono, naš, trebalo bi 4 dana i ono, slomilo bi se pol tog i imaš ovako batu koji ga odradi, ono, da naši je profi. Bolest. Jopso je 65 bogova u 10 minuta. Oj, da. Gle ti ovo, šta si ti lude. Šta si ti lud buraz. Drkanje. Baš profi, majke. Ono s interneta što naručiš. Sam što onaj s interneta radi 70 ljudi, a ovo je napravio on sam. Da odradim strujni kabel, naravno. Struja se bode sva ovdje, kao što vidite. Tu dolazi struja. Struja je u stolici. U stolici je, to jest u sedištu je i napajanja 24 volti, 12 volti, 220, sve je u sedištu. Tako da nigdje nemamo ni jedne žice, kao što možete da primetite. Naravno da imamo, evo su, idu dole i ulaze u cev ovdje i ovamo izlaze iz cevi. Kao što vidite, ovdje izlazi iz cevi jedne, Bomba. a ovdje izlazu iz cevi drugi kablovi. Bomba. I to je to. Ostaje mi još, kao što sam rekao, Imam i ja ovako u kući Proistikam ovo sjedalo, druže, kad ga sklopim. Žica ima, znači 40 žica, ovdje dole padaju ti po koljenima. sredim jedan. Gledaš ti. Evo vidite, tu je ta rupa. Čaleta dok je slagao ovo. Ovaj kabel. Ostaje mi to, sad ću to da rešim i ovaj simulator ili ti kako se već zove je završen. Ovo je bomba, brate, što je slepo, realno. Vidiš šta je. Bolest, baš bolest. A brate, kako zna sve ovo da spoji, to ne razumijem. A jebi ga, znači. Nisam odradio, ali svakako ova mašinica je zaslužna, 16 tona ima pritisak, tako da ova mašinica je zaslužna za svaku cev koju sam iskrivio do sada. Men bi ovo dojadlo nakon 3 dana pa bi na silu igrao zbog čaleta. Je, realno ovaj simulator isto, ono, mislim. To baš moraš volit da ono ga igraš konstantno, da igraš 10 godina svaki dan simulator. Ja isto upalim taj simulator, ono, ja si napravio tamo kao u drugoj sobi naš, ubacio si komp, onaj stari što sam imao i skinuo si ono, Forzu, Assetto i te sve stvari, kunem se, stavio sam taj drugi komp, znači razjebao sam po sobe, sam ubacio da stavim, sjebo da ubacim ovu glupu stolicu i monitor i izdrko, sve to sjeo sam jednom i to sam igrao pola sata. Jebem ti sunce. Ali dobro, ja nisam nikad igrao to, te prave stvari i ono, muđa to će imat vjerojatno ono next level shit da vidiš ovo. 3 monitora ovdje kad igraš ko da si stvarno tamo. Ali je, meni iskreno dojadi brzo ovaj ti simulatori. Dok ne naučiš, uvijek mi je cilj da naučim. Koji sve ostale igrice. Kad naučim, onda me krene smarat. Ne znam zašto, koji kurac, ono. Znaš, ono, dok ne znaš igrati je zanimljivo, kad naučiš i kad ono skontaš igricu, kad razumiješ neke stvari i kad si doktor, onda se više ni ne igra.
Bomba. Daj babura, ali ovo svaka mu čast kak je ovo složio. Baš doktorski i da lijepo izgleda i sve. Za ti monitore, jebote život. Deo za varenje, a jedno ovdje, jedna mi je bila tamo, jedna vamo. Kad radim tamo, uključim onu, kad radim vamo, uključim ovu. Sinhronizujem to posle u programu za edit, ali u svakom slučaju tako sam radio. Međutim, ova koja je bila ovdje... Ovaki klipovi su vrhunski, majke. Da sam pobrkao, Ovaki klipovi su baš jebeni. Da sam novu napunio, da sam ubacio drugu. Pa ne vidi se, ona je sa strane tamo negdje stojala. Ona je prvo zapravo bila stolica koja je, eto, dala mi neki vizualni deo da ja mogu da vidim kako će to da... Zvati onda nije dosadan. Pa govorim to za te simulatore fotone, naš. Za te igrice s volanom i šta ja znam. Gledaj ovoga baku debila je. Pa jesu dobri, nego ne mogu sad na live-u gledat to sat vremena, kraljevu, kužiš. Bio problem naći takvu stolicu, onda kakav smo si ustali od ti bogalj, ono, uvijek moraš nešto sraditi. Išli smo na varijantu da kupimo pravo sedište za... Ja gledam one engleske kanale gdje ovako nešto prave, pa ono prave kao napravi lik sobicu, ono u zidu i to, znaš. Daj. Sticam okolnosti sam imao F11 i onda sam tražio sedište jer su dosta udobna. Tražio sam striktno sedište od BMW-a petice F10. Kroz 2 dana sam našao sedište baš kako nam treba, međutim lik nije teo da proda jedno, nego je prodao vozača i suvozača. Nama je nebitno koje sedište stavljamo za simulaciju, za simulator, zato što i levo i desno, samo jedino što su vam komande na desnoj ili levoj ruci. Uzeli smo naravno sedište vozača i odradili... Dobro, i našao da neko hoće proda jedno sjedište, pa ne prodao jedno sjedište, nema Boga. Realno. Osim like je neko ono obično, naš, bez neke dobre opreme i šta znam. Tu je nastao problem. Odmah. Ko će poslije kupiti opet jedno sjedište. Krenuo, mislim ovdje u videu ja to nisam objašnjavao, a evo zato i to sad radim na kraju videa, da vam objasnim i tu neke delove. Znači,